Si tumpigie makofi mazuri. Na tondu Dasara Ngai ni akurathimire no utuongerere ngiri imwe kana igiri na ni njui ndugikorwo na bara na uhoro ucio kana ucihuria 10 ageni mararuta 10 Dasara Ngai akurathimire ona milioni ni thiru kweli ndoninite tuongerere kindu mwana witu ongerere haha ukihagaga waru ino hagi waru ino nigetha uihurie ngiri 10 we hagi yo ni ya kenda Dasara ni aikara thank you ongerera kindu Dasara ongerera mwari uyu wa Sayuni kindu mamu ongerera ndi haha tu ni njui nduri wa ngararia wi maisan ukatu Dasara ukatuma niwe baba basi ndakwenyihiria ndagutandukira nguo uka ndikuga ni nguthukia uka ndikuga ni nguthukia DJ na ujethere Dasara ni murata wakwa ni mentor wakwa ndatigire thukuru ndiroragire comedy yake tusimame sote as we appreciate Bishop Ben tafadhali karibu sana Bishop Ben tumpigie makofi mazuri let us appreciate our bishop as he come Evangelist Gatudhu timu yote tuwapigie makofi mazuri let us appreciate them together with Reverend Joy tuwapigie makofi mazuri tafadhali. Thank you so much Bishop Ben for coming. We honor you so much. Karibu sana. We honor and appreciate your anointing. We can have our seat. Thank you so much. Thank you. Asante. Hey. Ohoro cio githe tutithiete wega. Eno guo ya waru ino nayo ihurire haguo na tari ne ihura muno haha guo eno ndie tugwika atia. Thank you. Haya. Netuonie ageni aitu hago ikara please. Wageni wetu wote kutoka pia Hirodhu tuonyeshe pahali wataka wa kutoka JCM pia. I hope everybody amekaa chini. Thank you so much. My Evangelist Gatudhu karibu sana. You know I honor you so much. Thank you. Tupigia wa Evangelist makofi mazuri. Nimeona pia tuko na Pastor Frank pia yeye tumpigia makofi mazuri. Nimeona tuko na Nash pia yeye tumpigia makofi mazuri. Nimeona tuko na Reverend Joy Benson pia tumpigia makofi mazuri and every other team dinahota kuikia maitho guo wega no ni Joy andu othe a JCM akiri hamwe na ithui no horo ni ukoro kiri mwega. Thank you so much. Haya ageni itu agiteo kuringana na list iria ndinayo twina wa Saimo nituhurira wa Saimo makofi mega tumpigie makofi mazuri. Twina wa Moyo pia yeye tumpigie makofi mazuri. Twina Mary Ann Gathaya ona kene gwenda tumu appreciate na makofi mega tumpigie makofi mazuri tafadhali. Nituma na Evangelist Shirokei nitwamukira support yake na twina Murigo na twina Dasara ona kene twamukira support yake na tuma na Honorable Kipkel ona kene twamukirite support yake. Nigwenda twambe to appreciate ageni icio aito agiteo na makofi mega. Thank you so much. Ndamba gukinyia hau nigetha okoro wa Saimo hamwe na ithui ndio kana wa Saimo ni mukinyu wa Saimo ona ngoro witagwo wa Saimo na nduma mugeni rugama ni ona Saimo bado twina Saimo guku ona Saimo no arugamire aciari yake haya wa Moyo ni akinyite madam wa Moyo ni eri haya wa Moyo wa kanitha gwa waru ino niwe mugeni in this case tondu wa Moyo ucio ngene sponsor amefika tafadhali ni akinyite Miriam Gathaya amefika bado hajafika. Haya nigugithie na mbere na gwita acio angi nigetha horo cio korwo kiri mwega. Sponsors aria twinao twina wa Moyo Properties ni makinyite wa Moyo Properties wamefika wako huku wa Moyo Properties tafadhali wako wapi? Haya Comfort Homes wamefika hawajafika bado. Tuko na Gate Path Realtors, tuko na PP Auto Spares, netuma na Wetland Springs ni matu he support yao. Gidi Fashions ni twamukirite support yao niyo matu thorekeire nguo ino ya waru ino. Twina Zippy Dry Cleaners wamefika. Twina Virtual Language Center wamefika. Thank you so much. Asante.
Gweciria no tuguthie na mbere na gukorwo tukimenya sponsors aitu aria megukorwo magikinya no tha icio menye no ngutwe sponsor kwanja ingiona gatuthu Ngai ni akurathimite ukana to ngithie gutuika sponsor no gwika atia no gugwita nigetha uhoro ucio ukorwo ukiri mwega andu amwe no ituma na kaundu tugwikaga na no ithio tugutigarite githe tiguo githe mutiraririkana gwenda tu na gitio muke ukajude masila eni nigetha kuma hau tukorwo twamenya line uria guikara uyu etagwo Jude Masila ni Mrs Pastor gatuthu ni ukuririkana tugithie ordination ya Masila mwenyewe githe tiguo eni na Ngai yake onekana muno na iguru rikiaria na horo jo ikorwo wi mwega tamakania tohe 3000 situmpigie makofi mazuri ukama my sister mukire na mutungatiri mukire na Reverend Beth uyo nake etagwo Pastor Lydia toko yandekithagia na 5 no uyu eyandekithia na 1000 githe tiguo oka wi wothe kani ugucoka uke tondu ni woka kahora no ni sawa aya oka my sister Lucy githe oka turathie na ihenya uguo so that twike undu ucio ngi na ihenya ni uguka haini turamba kwiyandikithia tugire atiriri Bishop Ben andu ayo othe tungiamba tuhe waro ino 500 tutetete ageni muiritu uyu ri ni akumenya na maigana ma andu ayo othe me haha na tutigitio kamwena gaka riu ndigukienda ati riu Bishop Ben akione ati riu mundu gwitwo Steve ati no ukorwo ina hinya kuruta 5 githe tiguo we uka wi wothe o rimwe githe tiguo no tuhe na 10,000 uka ni ukoririkana waru no ni etio ranjira horo wake etio wa mufundiri gwikira nguo ici ciake ria eni ukirora waru ni wega Jacinta ukaitu na ihenya uka Jacinta Phoenix kwanja wewe mugeni wa gitio ndagutua mugeni immediately uka ukite mwina mundu gwitwo ukaitu ukona we Steve uko hau ona Ruthi wa mamu no ukirio hau kana uka we mugeni kana sponsor ukwenda uka wiki Thank you. Tamaka Steve, ajira kwiyandikithia na 5 ekwiyandikithia na 1500. Situmpigie makofi mazuri. Thank you our pastor. Uyu nake etagwo Jacinta Phoenix. Gatuthu ni ukuririkana gitoka gike gitu. Tamaka ajira kwiyandikithia maita 10 atohe 5000. Situmpigie makofi mazuri. Uyu nake no murata wakwa onake Tamaka na balance yaku ti njoru. Uyu etagwo Mso na balance yake ti njoru. Ikatiriri. Tuongerere ciringi 33 icio ciguru. Okono tuongerere kanyamu tumana itu tondu Ngai ni akuririkanite nitumwira makofi mega ni atuhe 5000. Thank you so much. Asante ukaga tuthu tuhehanire ndaika imwe nigetha horo ucio ukorwo kiri mwega. Asante sana. Thank you so much. Ukaruthi wa mamu uka we sponsor kana we mugani kana we andu ha family sawa. Thank you so much.